Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Pagyamanan, iti ayat yo amang tartarabay dito yung drama tayo nga unay daytan kaka ken anraar tinamnama. Ken pagyamanan may iti adu ken nabara a Christmas greetings yo. Thank you kagayem, kadagita kablaaw yo. Kat ita, adto iti pakasaritaan arapauluan. Ado, ti paki-Christmasa. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Marben, anak. Di ka sambuton ti mapan agtrabaho. Taado ti mga ayab keng ka. When nagpaisaw, anak. Makaadu ka itaan Disimbre ano kasta. Makaadu aktatang nanang orejak mapan agtrabaho. Kasano ko makaadu ka ngay? Anyat serbi na iti nagadoan ninang kaninong ko nga iti bunyag. Ay na anak, lakay kan. Saan mo na panunutan da kita? O di nga raw. Kan saan la dagiti ninang kaninong ko. Ado ti gagayem kan kakabagyan apakya aginaldwak. Nga Apay, obligado dati mangtedken ka. Wala. Mangted to amin apapanak. Uray kita nyo. Ado ti paki-Christmasa. Ay unay daytan ka. Napisa akla ko bakit siya konti mapan makitrabaho. Basda awak kini Marvin Mangnamna malaunay iti madawat na. Ado ka daw ti paki-Christmasan na. Unay daytan. Saan damot nga obligado ti mangitod iti regalo ken kuana? Makamumutin talaklakayanay. Do agsadot sa daw. Lakaman ng turayta. Una, ay na nagsayang nga agpaisulakay. Saan mo ta nadagsen at trabaho ti patrabaho da erneng? Kastamo da Maria kenda sanay. Dakkel pa'y kumati ito datangdan na. Sana masayangan. Un nga raud. Jay tumot makrismas na ti pangnamnamaan na. Unay daytan kaka. Nay, papanam ngay Marben. Mapan kakadimot laang makitrabaho, anak. Nagkuna. Nakarubot ka mat. Papanam nga rod ngay. Inak maki-Christmas na nang. Sa dinaw. Uray sa dino ditan. Ay unay daytan kaka. Amin amasalaw ko ditan agad kablaawak. Kan kumidawak kadakwada. Panagdawat dayta. Wano panagpalimos. Kababaen. Panagpalimusmot ng ibagbagayo. Inakid din. Unay daytan kaka. Nakapasyar ka mat, Marvin. Wain, manang Queenie. Umayak na't maki-Christmas Christmas ko nga. Unay daytan kaka. Christmas ko kunak. Ibingayan nakmatan ay dolyar mo manang. Imbaglak mo ka ta adu ti kwartayaw. Tani, nagdakkel kan nagpintas to'y balayaw. Marmol amin. Sada pa'y nagpintas alukan yaw. Oreladwa. Talaga nagbaknang kayo. Nagrigatan mi dagita ading. Pigsa ken linget mi tinapandita. Trabaho ngaw matiperper. Tapno ada maurnong. Puyat ngaw matiperper. Ado apigsa ken linget mi tinapandita. Una daytan kaka. Christmas ko nga rudag. Saan mo nga ulit-ulitan, Marvin? Ngamin ulit-ulitak mo't nga ibaga, naibusan kami ita. Ta inlipas mi to'y balay.
Iso apasensya kan Saanan akas idi analaka ti kwarta. Ita ket pagrigatanen ti kwarta. Una daytan kaka. Si kapay mahit abak nang ti mangibaga iti dayta. Ket iso met ti pudno. Talaga nga impanmin ti kwartami kadagiti makitkitam ita. Awan lat naka-reserve ditan. No addaman basit. Narigat mo't nga ibarayuboy may. Tasaan tayo mo't nga roda mapakpakadaan dagiti mapasamak. Wano emergency ama ko na. Sayang. Awan manlat maalak ka na kayo baknang akakasinsin ko. Ay, jak mo't mabalin nga ibaga, ngayon ton maminsan laengan. Taamangan ngay, no awan tumanen. Ado talaga ti plano mi anasken nga itrabahuan mi. Unay daytan kaka. Nakaado ka kaday, iti na Krismasam anak. Naawananak iti ganas kanin manang Queenie. Nakabakbak nang. Ngam di pa nang ta dito resin timula ko ma. Dayta nga road kinakuripot na tinagbaknagan na. Imot kit di Amo na mo't siguro asadot ka? Unay daytan nanam. Kunak man, no ado ti pakikrismasam ako nam. Ay na, Marvin anak aya. Imbes anapan ka nagdaw-dawat ti kwarta dita, napan ka lako man nagtrabaho, ta sigurado pa ay nga damay gamama kwarta. Sabagay, saan lang ba't nga iso ti kabagyan nanang? Aduda pa Adi pindaki na. Na, unay daytan kaka. Amam kasinsin Mark. Ado ti kakabagyan nga imot. Di mo may kaday ta. Adang-ada kasinsin. Uray panawan ti panagre-regalo. Ada panawan ti panag-itag. Agimot dakit din. Abay. Inimutan na kaya. Inimutan dak nga ron. Asino tinangimot kan ka. Ni manang Queenie. Ay awan na. Napatagkan ko na ti kwarta. Orag pugi-pugiit ka. As ka nagtambli-tambling kay ti sango na. Saan nakangitan? Ulay mo natagtambli-tambling ka nagpugi-pugit. Oray pa'y kindisam mula agat na. Di mo mapagkirin amang dahil. Siyak na tibumak na agat. Ikak amin na tumawat kanyak. Tirigat na nga ron. Kadsaan ka ba't na bumakbak na? Naatap namin ni Gasat kanyak, Mark. Paamuam ang amin. Kasano paamuan ni Gasat? Naglaka. Kasano nga ron? Sa tamlatyag trabaho kanagurnong umadon ti kwartam. Oray daytan kaka. Tayo regalo nga ron. Tayo regalo mo ito na. Awan na. Pangalakay ti regalo. Awan mo't kwarta. Kat nagtrabaho ka, awan kwarta. Anay jibang ko ati kwarta. O di in ka mangiruwaran ta agsubli akin ton bigat. Ay awan na. Tanaka time deposit ti kwarta. Unay daytan kaka. Kat, kumusta mo't ngay tinapanam? Awan, nanang. Anya tinaawaan. Pasing nga imot kan kirmet ti tao di ti lubong. Kapay aya, anya tinapasamak. Awan pa nang ta di ti regalo kanyak. Ipagnanan ti rigat, isungawanan ti mangted ita panawan. Adalat tamot ata, Christmas nga ron. Awan ti bulan apilpilyen ti rigat, iso adi ka mang namnama iti riga-regalo. Unay daytan kaka. Imbes nga regalo da, igatang dalangan iti lamutan da. Nagbabaknang da. Kasano amay bagam abaknang da, kadida kanto pa inikan. Isa di dak na ikan, wano inikan ata, imot da. Di damot maitugot ti kwartada inton matay da. Saan da pa'y mo't amatay? Iso nga aramaten da pa'y mo't ati kwartada. Agdan tula kwartak tay sipat-sipat ko karagiti imot. Maadaan ka iti kwarta, no mapan ka ang trabaho. Rugya mo ninton bigat ti makitagad. Tapno sigurado nga damay gamam a kwarta. Ay unay daytan kaka. Di pa'y lamakadlaw ni Marvin. Likliklikan dan. Gapoy ti kinagdadawat na. Mas daawak Di pa'y lang amin mapan ang trabaho.
Unay kita sadot daytan. Isumot ti kanayong kung may bagbagaken ko ada. Sigurado pa'y nga da kwarta na numapan makitrabaho ang sadot mo. Awan no sadot ti taaw. Awan may gaman na kwarta. Malaksid mo't senyor. Wano ada kapansanan at excusable na dyan. Agam lukas ka ni Marvin nga anak ta nakapigsa kanong dakkel ti bagina. Rumbang laay nga watwatan na dahi ta bagay kan pigsa. Mas daawak ko nakmanan. Awan na saya ta masakbayan ti tao sa daw. Laakit bayam na pindaan na mapan paglimusan na iti bagbaga na nga alot pagkindawan na iti regalaw. Ay, nay kaka. Nay, nakauldag kamot dita Marben. Makapasadot na nang. Tay, Makapasadot panunutin na iti tao nga imot. na kanya-kanyang pangbirukan mo ta. Kanya-kanyang pagbirukan mo ta. Manggod ka mo't kunada. Ayan nga ron nga, ti bagbagada nga espiritu ti Christmas. No di dakmat ikan iti regalaw kada kwarta. Amo, Marben. Ada mangted. Adamot saan amang ted. Mangted tay adaan. Saan mo't amang ted tay awanan. Awan nga ron may ted na. Oo. Iso nga ron iti babak ng agagayam kan kakabagyan tinapanak. Tapno mangted da. Adamot ka din ang ted ng t-shirt mo. Akalaw-kalaw tinted da. Jakmat mausar. Kan nakatangtang ka na tinapay. Jak mangal kang. Just kay. Makitam dagita. Angam no nagtrabaho ka, kat nagsweldo ka, nasaysaya at pa'y timagatang mo ngam ti maited da. Siyempre, no da kwarta, magatang mo ti kayat mo. Adda kumamat kwarta ka. No adda mangted kanyak. Mangted da, ngam itrabahwam, kastalaang dayta. Unay daytan kaka. Itatakayat kon ti makitrabaho. Awan mo't lang araw ti pagitrabahuan. Awanin at nakaala daan. Nakapuyam baraw. No kasjay nga daagayab para iti trabaho. Parta ka mo ti mapan. Di kagkapoy-kapoy. Ngamen, trabaho means kwarta. Podno, ti kunan ni tatang mo anak. Agalirto ka. No, nasayaat a pagkortaan. Kasi ti nasayaat. Uno nadalos a panggedan. Sige. Inakto man lang nga nagtrabaho. Tapno damat kwarta kinton agtapos. Ay kawun Ta narigat no agsukat ti tawen nga awan kwartam ken agdudugyot ka. Puno da ita. Unay da ita. Kaka. Bagta nasabat ka, Marvin. Mapi ka rin, Mark. Birbirok ni Queenie. Iti swelduan na iti duangal daw lang. Duangal daw lang, nagpatrabaho. Oy, dakkel iti na. Galan tiday jaya manangdan. Kasta ka rin? Oy, saan nga imod? Ulakin di agtrabaho ka kinkwana. Narigat samat ipatrabaho na. Kabalam. Nagdakkel tabagay. Dalusam lang di sango kan likodan ti balayda. Kan adda basit ipasimpana ti kusina da. Kabalam na da. Ala, padasak man ngagpaisaw. Barang makaigamak mutan iti kwarta. Diyos kay. Rimwarmut ni Marben lakay. Apanan nakanaw. Di na mo timbaga. Mapanman nga tan agpalimaos ka dagiti babak lang. Palimos ko na ka. Ta mapanmanen aggawat. Di pa lang nga tanabainan. Iti kanayon na pa nakapagpabain na. Kanayon nga wan ited da. Sa dapay kakuyog na makapainsulto asarsarita. Iso apat check asaanan mapan agdawat ni Marben. Napanan na nga ron nga di namot kaya ti mapanmanggad. Mapanagpasyar siguro ta Christmas ka nga raw. Unay daytan kaka. Imbag ta sikat imay nagdalos Marvin.
Kat magustuak ti kinadalos ti dinalusam. Una man ang tapno, magustuak mo ti itid mo. Sana parikot day ta Marvin. Basta nagagat ti tao, kan nadalos ti trabaho na, dakila titid ko. Saan ak nga imot a tao? Ha? Saan asadot a tao ti pakaragsakak nga ikan? No di kat dagiti nagagat at a tao. Kat maragsaka na kadakwada, kasken ka. Iso akas ta ading ko taramidem. Kanayon nga aggagat ka. Iti kasta, adda magunggunam. At iti kwartam. Isa, dua, talo, 3,000 dayta. Ha? Nakadun marang? Saan kan amas daaw? Kayat kulaeng nagagat ka akanayon. Tapno, adda kwartam. Nga oray saan ka na mapanagkid-kid daw dita. Awatin mo na. Ay, dahito pagayam pantalon kan t-shirt. Regalo pa kan kadayta. Ano? Nagsayatan marang. Magyaman na ka. Ay, mabit lang gayam. Ta anayok man lang na 5,000. Ti irigalo kan ka. Anyan? Nagsayaat ka matgayam manang kuy na. Kung naklaki din o kirmat kan imot ka. Dita ka nagbidot ading ko. Basta makitak lakit di nagagat ti tao. Ikak, itikal kalaingan na. Magyaman ka manang kuy na. Ado dita ti matrabaho a pagkwartaan. Saan kat nga ado dita ti pakikrismasan. Unay daytan, Marvin. Anya ngay. Di nagsayaat. Ta napan kagayam nakitrabaho kada kuinay. Wanyar na na. Naparigtaak nga gagat. Babaan ka ni manang kuinay. Nakaparabor gayam na dya kabagyan kanagiti nagagat a tao. Talaga mat. Kanure asinaw. No makita daan nagagat ti may sa tao. Kayat da paraburan kan pagtrabahuan. Una nang, gusto kayo. Maditi tao asarot. Awan gayam maghanap na. Ita, gapoy ti panagtrabaho. Nagadutin na kwartak. Inikanak pa iti pantalon ko. Nagsayatan. Kawan, talaga mo't akasta. At naparabor da dya a tao. Imot kadagiti sadot. Ngam naparabor kadagiti nagagat. Ado ati kwarta dita. No kayat yagtrabaho. Unay daytan kaka. Maawatan tayo gagayom dagiti makikrismas kan agpa-Krismas. Ngam, di tay kumamangnam na malatan iti dinawdawat. Manggad tayo tapno da kwarta tayo. Anya, ditan gagayom tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ado ti pakikrismasan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin ka ay panang tarabay.